kokwa motho mongwe mogekulu ke mmago motho mongwe ke mmane ya batho ba bangwe ke mmamogolo wa batho ba bangwe ke mogatša malome ya batho ba bangwe ka kapa ge re le batho re se ke ra tšea maphelo a batho ra dira disegiša tša rena re fihlile tša borena lengwalo le lengwe ka mo bibeleng ka mo le re o bona jwang lehlokwana le leng leihlong la ngwanenu mola mo go wena go ne le kota e širile sefahlego jwale ke kgalemela ka bogale ka kapa la bona go bolla nnete family ye e fodile family ye dilo tša yona di tlo sepela ga botse ba hlapišitšwe ga geno a senke ba le no hlapa ba tšwa phekolong ba tseba taba tša ga bobona lena ga bolena a senke le no ya felo batho ba ka kapa go tšwa go epollwa dilo ka ga bobona ba hwetša boroko wena ka ga geno masenke ga a re tha o gohlola maatlo o tšogile mara o kgona go sega ka baka la gore tša geno di fihlegile ka kapa ke na le mopapa fa nke a tla re fe ditaba tša ka kua ga moremi tša maabane ge go be go ne le koša ka fa le gore go diregile eng ga botse batho ba tloga ba tlile ka makata a namane goba ba ganne goba ga botse go diagalang mopapa sebaka ke seo wa rra e re ke go fe sona o tamiše motheletše kgole le kgauswi ke moka o nape o re soleletše di hlolego di diragala ka kua ga matlala ramošebe kgauswi le letamo mo professor moremi a bego a le gare a phekola lapa le rile go ra mekamekana le lona ngwanešo o be o le gona step by step ntate malefo thobela le kae re gona rra lena wa rra a wa re bane ntate ka kapa o wa bolelang o ke ena mopapa malefo go tša gona kua ofising ya professor moremi a o ne taba ye ya ka mo trusting o bolela nnete motho o e leng gore a ka ba tšera dilo fasa a ka bona o ka re ya segiša empa bohloko ke gore batho ba tlhaka batho ba sokola batho lo tša bona di sepele ga botse then wena o a sega o bona go le bose mara a gopole gore tšatši le leni ka wela wena go ba ebile o ka bole godimo ga tšona mre ka gore tšatši le go motho a ka nagana gore di ka tle di a wela o mongwe kganeng kore a ka nagana gore yena di ka tle di a moela tšatši le leng kganeng tabe bohloko ke gore go ntse le re bolela so tše a le mo go tšona di feta tšeo di le go gona tše e leng gore mohlho mongwe go segišwa ka tšona a ke leboge family la ka kua trusting family e leng gore ke kgale ba tlhaka ba ya godimo lefase ba teputša gore ga botse re tlo bona re rile bjang go dumelela professor moremi le motse community radio station gore ba ba thuše godimo ga tše re dintšhitšeng ka kua gae re be re le gona ebile gape ke leboga family e ka lebaka la gore le ra ba kgopela meeting wa go tla go ba tsebiša gore re kry-ile dilo ka mo bjale moya goba badimo ba boletše le professor gore professor santše a rie koša ka kua gae ya bona specially ya emergency e leng gore o santše a feletša ba thuša ebile a senke ba gana goba ba nyatša ke leboga perekišano gobane tšatši le go batho ba kgona go nyatša mara ba sa lemo gore batho ba go swana le bo professor ke batho ba moya ba laola ke moya ene tše ba di bonago rena batho ba nama ga re di bone jwale ke leboga ge ba kgonne gore fa nako ya bona ebile mabane ba le gona ba phekotšwe ba butšhiwa tše ba di butšhiwago moya wa re go ba botšiša senke ba nganga ene ke kgahla le oupa o kgonne go tla ka gae mogalabe o lotše di kry-ilego mo go yena a go netaba o kgonne go tla le yena a makala a sa gane thušo e ba mo thušitšego yona ka lebaka la gore ntate ka kapa sentse re lemoše batho gore dilo a di ka mokgo rena re di gopolago ka gona o kgona gore o le motho goba o le mme o le sesi goba o le papa ka gae go kgona go berekišwa dilo tše e leng gore go sasa o tlo bonala o ka re wena o motho o ka reng wa seleka mara ga o seleke e le taba gore batho ba lefase ba nagana mo ba le gona jwale oupa o kgonne go fihla le family ya ka kua ba kgonne go fihla ngaka ba botša tše ba botša go tšona ka nnete ba feletša ba bona gore maphelo a bona a be a eme ka gore ntate ka gapa bophelo ba gago ge bo eme o le motho goba o le motheletši ko gae wa bona gore bo eme o ka gana gore bo eme mara wa bona ditiro tša gona goba mekgwa le mekgwana ya gona gore mara bophelo ba ka bo eme ka lebaka la gore o ka se le motho wa kry le gore ke lapa ka moka lenyalo le a gana la kry le gore le banna ka mogae bophelo bo bokaone bo a gana le a makala le bo sesi a le kry manyalo
jwale re leboga family ka mola trusting ge kgonne gore dumelela and then ya serenya a tšea re mohlomong ke bo malefo ka gore rena a ke re roma ke mogalabe ka kua ga moremi and then o re roma ditšhabeng gore re moele ka lebaka la nako jwale a senke ba gana ba dumetše ebile tshepišo ya ka go batho ke gore batho ba bantšhi ba bane go le mathata ba seke ba tshwenyega ge ba tliša mathata mo gorena mo and then go ba mo motse community radio station ba tsebe gore ba tlo thušega go ba thušeng ga rena a se go ba sekiša ka batho ka gore mohlomongwe o mongwe ga gaya ka no re nna gape mathata ga ke ya magolo ge batho ba ka tseba gane batho ba tlo ntshega goba ba tlo ntšea jwang ngwane ešo tseba gore mathata gago mo gae mo solanka wa duletše o le motho e leng gore o bona gore a se ka bathong batho go sa le bo professor ba go thuše fa and then a golela pele ka lebaka la gore go ka gopola ga botse taba ka mola Tristan tate ka kapa re ithibile šetše e sentše be šetše e sentše gobane go ka be o mohlomongwe o bo le gona maabane o ka kgona go kwa gore ge re bolela ka gore motho go ga boima re bolela kang mohlomongwe motho ge re bolela motho o no fela re ke go ga boima bana be šomoga ya le go ge boima bontši ba lena ka lebaka la gore boima bo bana ba le ba modimo ba bogogang ke bo e leng gore o ka se boemele ka lebaka la gore bolela ka motho e leng gore gomjale re bolela so o a hlotša motho lotše di bedine ka kua ga bodimo go baditše noka and then o a hlotša motho o a hlotša ebile ga a se tsora a dieng ebile o bona o kare ka mogogolo ka gona ge nke ba sa kry-a professor moremi ba ka feletša palela ke go sepela re bolela ka motho e leng gore o ba makala balekani be ba sepela re bolela ka batho ba e leng gore ba bano ba le mahu a mantšhi and then ka mogae ba makala bothata keng koša e sepetse ga botse maabane ba lebaka kwa Tristan ba fihlile re ba phekotše go ba ke re ngaka o ba phekotše a ba thuša wa tseba batho ba modimo a ba fa le solution ka lebaka la gore go bohloko gore ntate ka kapa motho a ra go botša mathata mara se ka go botša solution ya bothata ba gago jwale o ba boditše solution ka lebaka la gore bontši ba bona ba bangwe ba tlhaka ba ne dikgwebo tša ona a disepele o ile a bona o no ba le kgwebo mmaola o nkwišitše bohloko mpoditše rona le 15 years ane kgwebo a gona ge re ke a gola batho ba utswa batho ba utswang yena o a makala gore gane molato ke eng ganeng selo se se ka mo sebisisi ya tšhelete jwale go bona gabotse gore ke mo professor moremi a tla go gona jwale o ba thušitše mola ba thušitše ebile mme o mongwe wa gona ka mola o nkgopetse gore malefomane ke kgopela gore ya testimony le hono ka re kara wa gane gore o ya testimony a re no go tlo go ntshwanetse ka lebaka la gore mohlolo o and then professor moremi a nretše go gona go ba rietše go gona mo kgorong re be re sa gole ka lebaka la gore la mafelelo ge re kgopela meeting ka kua lapeng lela ke bone monna o mogolo a ntšha dikeledi monna a re kgalesela ke bereka lotša ka diloke and then gane banna ke tshwenya ke taba ya mohuto na jwale ka ntle le go senya nako ntate ka kapa ba bane go le mathata ba seke ba tshwenyega re gona fa go ba thuša maikemišitšo a rena ke go ba thuša a se go ba segiša ka batho nto e nkgatlhago ka lenane go leko gore ga gone motho a ka founang mo mohlomongwe motho o hloka inane bothata a fihla no sega goba a re a bolela maele a e leng gore a agiši hloka ina o re bolelago ka ena goba o a tlabeng a le gona wa letšatši leo jwale re leboga seo morago ka o nthomile gabotse a re o botše ba theeletše gore re leboga maele a bona magolo ka lebaka la gore moki maikemišitšo a rena a se go segiša batho ka batho goba mohlomongwe that's why batho ba ka kua Tristan tabele a re tše re nako telele ka gore beele e kgolo re be re šitše dikoloi be re robala mašego re gapeletša gore batho ba modimo ba kry-e boroko mo e leng gore be re beleša dikoloi mahala re gapeletša gore batho ba ba modimo ba kry-e bophelo ka lebaka la gore ntate ka kapa o ka se patediše motho go ne selo se ya tšhelete ka mo go raya gore motho wa mohuto o wa motshwenyane kua go modimo o fetoga motho e leng gore a bo gabotse ka lebaka la gore motho o ka se mo patediše tšhelete ntšhi goba o ka se mo patediše go bona gore and then go boima jwale re leboga seo and then ebile re leboga le modimo ga re thušitše le badimo ka lebaka la gore bontši ba batho ba re go nna ba re malefo o kgona bjang ka lebaka la gore be re le ka kua a o tšhoge na ka lebaka ka dilo tšeo di go bolelago ka tšona ke re no rena re batho ba e leng gore moroka wa re roma and then badimo ba gage ba kgona go mmotša gore rena re ye jwale a re nyatše ka lebaka la go kuša gore lentšu la ngaka a le tshelwe ka lebaka la gore go ne se a se bona go mo polelong eo jwale ka ntle le go senya sebaka a ke tsebe gore ka re a buang mme o la re kgone go mo kry-a and then ge re mo kry-ile re tle re kgone go tsena ditabeng ka lebaka la gore nako e sepetse thobela a re a leboga ka nnete ruri ngwaneso Mr. Malefo
wa tseba nna ntongwe ye enkgahlago mo tabeng ye ga se batho ba bantši ba ileng gore ba kgona go tšwela ka pele ba nyaka thušo. Batho ba bantši Mr Malefo ba dutše ka magaeng ga ba ne maroko, batho ba bantši ba dutše ka magaeng ga ba nyalwe ga ba nyale ga ba bereki, bana ba ja direthefatši. Go ne malapa a mangwe ga go ne le nto e botsana yeo ka e šupang mo go mongwe wa ka fao. Ka lebaka la gore ntate ka kapa o bolela nnete mola re tswa go gona mola nageng ya Tristing ke masetla pelo. That's why ke re ge motho a posta selo mo Facebook a ria segisha o nkosha bohloko ka lebaka la gore ga a tsebe gore tše batho ba kopana go tsona ke tša mohuta mang. Ene gona mopapa ge o šalle o tšea mathata a motho o wa dia se segisha na ka ga genu o na le bonnete ba gore dilo ka moka di lokile ntongwe le ngwe sepela ga botse na. Gape bonnete bo o ka se be le bona ka lebaka la gore ebile o ka kry-a le gore go segisha batho go sega ka dilo tšeo tša batho mo go wena ke moleko goba ke bolwetši jwale o tlo go hloka thušo kudu mara wena o sa lemoge. Jwale nnete ke gore batho ba modimo le mathata ka mo gae ka mowe a mantši a e leng gore gape le tswara re a thuša ebile ke leboga balli ba rena ba le ba go feta ba le ntate mongwe mphonetse le gono wa kua mogaladi a re manna Malefo gape ke gae ebile go mpona ke le so ke bolela ka ntate ola wa kua mogaladi wa shopo wa beng a dula shopong o mpoditša re ebile mosegare ba ntlišeditše bogobe ka reno ke mo go botse gobane monna ga ne mosadi swantse a je bogobe ene e seng bogobe fela go ne ka nako nngwe o ka no feta o kry-a tša go ja mo tseleng mara ga botse monna o swantse a je bogobe bo a bo apeetseng ke mosadi a gage ke nnete tša o tlotlo o ja magobe a mangoti mo mabenkeleng le mo ka mo thoko ga ditsela a o kgone go complaina ya bjale mogala bola a ba mpotsa gore Mr Malefo kore ke duma batho ba leng gore ba ne mathata ba tlogele dihlong gobane nna ke kukile ke bona gore go ntshwanetše jwale ka bona gore a gone se se ka go nthuša jwale re tlo gore leboga thata go menagane re tlo gore leboga thata re re batho tlang re le thušeng nako e sa le gona ka lebaka la gore go tlo fitlhela ko go kry le gore palela ko go thuša o kry le gore ka gae jwale so lanka go sa nako ka mokgwa o and then re no ba le sa kgonago tlang re le thušeng mathata ka ba mohuta mang le nna dinomoro tše ba tlo lefa go tsona mo ge Professor Mrima Chaisha le no di tšea and then la kgona go kry-a thušo. Ya ka nnete Mr Malefo right motheletši wa mmotse community radio gona fa le go 96.3 FM ge le ga tšwa le e re ke pote ka fa ke a boa. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Florence Palms Resort and Spa Iwutishata All White Mega Spring Fest. It is 2 September 2023. It's la Dilibile Florence Palms Resort and Spa. Come Momanek. Musoma Polita Tiki Kushet. With Shikma Papa Kamanatelao. Murumba Beach. MT. Mahu. AOD. Senior Out. Maredi. Karishma. Singers. DJs Kata. Niti Banks. Rammolim. Kabinde Brothers Makamale Mo. The ticket is Kotagala Ticket Pro. The elevated Kotagala 130 ranta di pre-sale tša gona ke 150 ranta mola gating di tlo kgotšagala ka 170 ranta fela go na le ditikete tša di golden circle tsona di kgotšagala ka 240 ranta ke di elibet tša we mola di pre-sale tša gona ke 260 ranta gating di tlo kgotšagala ka 280 ranta fela ga go felele fao go na le di VIP le dijo tša gona di kgotšagala ka 500 ranta gomme cooler box e a tsena ka 30 ranta fela motheletši we VIP table booking tsona gomme di thoma ka 6,000 ranta fela go tša tshedimošo ka botlaleletše tše dinomoro tše di latelago 072-230-6252 Lawrence Palms Resort and Spa All White Mega Spring Fest. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on.
Alright, motsheletso mo tse community radio gona fa le gona 96.3 FM ka nnete ruri a rena le bona ba lapala ka fale ka Tristan ka fale ba ile go gore ba ile ba tla fa ele ge ba tshuma ke ka mokgwele gore mma go bona o ile a lo ba bophelo ka gona bo malome ba timetši jwalo jwale ke ne le bona mo mogaleng fa go ne le se ba ratago go no se bolela mabapi le ditiragalo ka moka kapa tsamaišo kapa leeto le re bileng le lona a le bona kgaetšedi ya ka ke ya go amogela le none go lapetseng tše kgolo go motse community radio station le gona re gona kgaetšedi ya ka wa tseba le ile la tla mo sealemoyeng mo le kgapheditše dikeledi marameng bophelo bo se bophelo bo le babela le ne le dišo pelong le ipelaetša ka lekgola mma le tepelaetša ka go timela ga malome ba ga moremi ba ile ba tsena ka gare kgaetšedi ya ka ba le thoma fase tsela ye le sepetšego le bona mohlomongwe go fihla maabane ebile ge ba be ba le phekola ka fale ga moremi mantšu ao le ratago go a fitliša setšhabeng kapa go a fitliša go ba ga moremi kapa go motse community radio le reng ke rata go leboga ba radio motse ke boe gape ke leboge le professor Ntate Moremi ge a kgonne go re thuša godimo ga mathata re bene le godimo ga ona oya Ntate Moremi molutše monna modimo le gona jwale a wa le boroko ba re swara le moleboga godimo ga dikoloi tša gage tše a kgonneng go re thuša ka tšona mahala go fitlhelela go la maabane ge re le ka go la matlala ra mošebo oya a mo leboga monno wa modimo a mo godiše a re diretse go tšona au but le batho ba bereka go le bona ga ba senke ba fela pelo ge a ba roma gore ba tle ba re thuše kgaetšedi ya ka o ka reng go meloko ye mengwe yeo e le go gore e itemogela mathata ao le lego ka gare ga ona ke re go meloko ye mengwe ge re le mathata ba emelele ba se ka dula fase ba se ka nolega moko ba emelele ba tle radio motse e thušago motho mang le mang e sa kgetholle gore o dula kae gore ba kgone go thušega ba se ka ba tšhaba le batho gore batho ba tla reng letšatšeng la lekgono mo go tša dikgokaganyo tša le ya go Facebook gona mola pageng ya Dr. Moremi le ya pitšeng tše kgolo ge go be go fiwa reporto mabapi le lena go ile go ba le batho ba kapa bana kapa batho ba bagolo le ba bangwe ba ileng gore ba ile ba kwagala ba tšea se ba se bona go jwale ka metlae ba sega ka sona mosegare ka moka mola lena le tekwa le imologile o ka re mo go batho ba ba jwalo mola Facebook mola go hlwelwe go bolelwa ka mathata a bolena ao a fedile go le imologile go e le ge batho ba tšea ba dia disegiša ba sega ka ona batho ba ba jwalo ba ileng gore ba hlwele ba dia mathata a ga bolena disegiša empa ba sa tsebe gore na ka malapeng a ga bo bona ba eme jwang o ka reng go bona ke rawa modimo ba thuša ba sokolle le bona ba emelele ba nyakišetša bo bona ba se ka tlo ba sega batho ge ba ba le godimo ga mathata maso nna ge lela legolo le na re fodile se se be se re tshwenya se bonagetše mathata a dule godimo ga pelo tša rena o godimodimo ke yena a tsebang pele le morago gore ke kae oya kgaetšedi ya ka ga ke tsebe rena gona le seo malefo a ratago go se botšiša empa ge e le nna yena aowa ke feditše kgaetšedi ya ka alright tate be ke gopela go botšiša mo kgaetšedi ntate ka ka pauletše gabotse ebile ke leboga ge le gore le kgonne go leboga godimo ga tše re rileng ka mo gae ka mowe and then re leboga perekišano ya lena le go se fele pelo le go se re nyatše ka gore ba bangwe ba rena ga re ne mebele re no lekana le bokakapa ka mokgwa o bjale wa kry-a le gore a le re felele pelo ebile re leboga thata re re modimo wa badimo a le riele bophelo bo bokaone ka mo gae ebile
mahlatse le mahlogonolo a le etele pele and then modimo ko we thobela ale mo gantate malefo mantšwa mabotse re modimo le lena le godiša ka mo gantate moremo ya leboga ale mo papa Thank you, kgaitsedi aka. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Siyabuswa gidinga i16 years abethe ngenrengo eziphasi kumhlobo nomhlobo wama-tiles thenga a350 abayi 350 mm A grade floor a tile from 79 rand a 90 a square meter 600 by 600 mm a gross a porcelain A grade from 119 rand a 90 a square meter sine combo deal enjenge 7 piece a front a flat bathroom set a Verona a blue nokunye ngevikilini nawuthenge nge-1500 rand anamkha ngaphezulu uzibeka emathubeni we-automatic a monthly competition la ungazithumela khona i-30,000 rand a top tier voucher inrengo ezihlezi zithoma nge-15 a July ziphela nge-31 August 2023 haba istoko sisesekhona top tier siyabusa ku-R5 a 68 endleleni yeRhobukwane ungasidosela ku-087 a 284 8537 namkha uvakatshele iwebsite yethu www.toptier.co.za top tiers every price and low price. Na o rata seo se kwa go mo sadi mo yense go na le ngongore go mabapi le manene go a Motse Community Radio Station go na le rena go ba go bona gore Motse Community Radio Station ga e phetagatše disebediswa tša yona re sebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lose mesela morago go kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Eliastorrent 0485 go ba emailing ye martin@mcrs.co.za go ba šomiša info@mcrs.co.za go ba letšere go molaodi nomorong 076 1301 705 go ba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago go sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highfield Park 0169 go ba nomoreng ya mogala 012 568 3000 go ba emailing ya consumer@icasa.org.za go ba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za latela melao ka mokanyatsi Motse Community Radio Station mogala wa gago wa popego re gona go dikgokaganyo tša leago Facebook Motse Community Radio 963 Instagram @Motse Radio 963 Twitter @Motse Radio 963 Bošego le mosegare kae mogoro wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on 96.3 FM Motheletšo Motse Community Radio gona fela go 96.3 FM re dutse fela metsotsong e masomepedi fela go ikela go area lesome 21 minutes before the hour 10 o'clock a le nana go khala pitšeng tša kgolo re tlo sepela ka moka go fitla gona fale e reng ya lesomepedi go mmetla re re area lesomepedi ra be re šutelela sia motha ka lena go la masa a tseleng a go fitla gona fale e reng ya boraro a ge le nna ke nna morwa motšhama ubane ka kapa ya radio the pusher mena ka kapa ya radio the facilitator gomme motheletši wa Motse Community Radio gona fale go 96.3 FM ge e ka ba 96.3 FM ge go fitlhelelo ka re topa gona fale go www.mcrs.co.za ge le ga jalo gona re ke no re phala kata ka gare ga letlakala la pitšeng tše kgolo @mcrs mo ile gore ka kapa re bea mathata a rena a bohlokaina ba rena a ka mehla le ka mehla e šita le ditlhogo poledišano tšeo e le gore di tšwelela kapa go kwagala ka gare ga lana go la pitšeng tše kgolo gomme le kgono le ka kapa re na le mme wo o tswa ka mola lefaseng la Lofontein ya Digwale mme wo o phariwa ka taba ya boloi kapa taba ya go tobora
ka kapa ya radio ke mmeo a phariwa go ka taba ya go swara o phara ke badudi ba motse e shita le baagishane ba gagwe gomme re ne le yena ka mogare ga diphapoši kgašo mmeo o tlo te tlhalosa gore ka gare ga ditatofatšo tšeo a pharwago ka tšona na ke eng yeo a e tsebago ke eng yeo a sa e tsebego gomme ge a tlabe a titukiša gore a tle a fe motheeletši se yena a se tsebago mabapi le ditatofatšo tše a phariwago ka tšona ge a tlabe a sa itukiša ka kapa re tlabe re poteletšinyana ka mola re ile go kwa ka bolapa le bose re ile go kwa ka bo pinki re ile go kwa ka bo lerumo la banna re ile go kwa ka bo Z2 ke di-product tša aga moremi tšeo e lego gore di a thuša magagesho go ya ka mokgwa ba di tlhalosago ka gona wa di tloga di thuša e le ruri gomme ke amogela the right reverend Mr. Malefo ge mme a tlabe a sa itukiša ka mo gomme ntate Malefo o tlabe a rekiša di-product tša ga moremi ge mme a tlabe a sa tepeakanya gabotse ka baka la gore ke mmoditše tsebe go kwa ka mmotša seroka phatla gore mma mo ga o tlo phopholetša mo ga o tlo bolela ntwe o kwagalang o ka re wa e tseba ebile o kwagalang o ka re ga o e tsebe tekemišetše o die ntong ba re ke breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in owa ene ke a mmona ka nnete wa botswetša o wa bušetše a jwale ke a gona ka molago ntate Malefo di-producteng tša ga moremi ngwanešo go a rekišwa mopapa tobela le gona mongaka re gona re ka ra go lena ntate ka kapa ya motheeletši jwale awa o komana madula a bapile ba re ka kapa mopapa ga a fegolle se borala ka baka la gore ge e le mampi a re lapile melalatlhe ya le hono ke tlo botša batheeletši goba ke tlo tsebiša batheeletši ka di-product tše re rekišang kua ga moremi ge ke bolela ka di-product ke bolela ka ditaelo goba mohlomong ka polelo nngwe ya batho ba ya go kuša ba re go ne le ditlhare jwale go na le ditlhare tše e leng gore di gona goba ditaelo tše e leng gore di gona tše e leng gore di thuša batho kudu ke bolela ka taelo ye e leng gore bomme ba bantšhi ke bona ba bolela ka yona and then ba bolela gabotse gore ya ba thuša ke taelo e re bitšang gore ke Z2 ge o le mme o ne dibabo goba o le mme o ne bothata ba monkgo mo go wena and then o makala gore bolato keng goba o le mme o kry le gore popelo ya gago mohlomongwe e makatša ka gore ga e kgone go ka swara ngwana goba go ka kry-a ngwana taelo e ke bolelago ka yona ke Z2 e leng gore wa enwa ge o enwele o le mme ebile ke fele ke botša batho ba bantšhi ke re taelo ya Z2 go enwa o le mme o swantše o enwe le tate ka lebaka la gore ge e le gore mohlomongwe le batho ba e leng gore and then le nyakana le mokgwa taba lesea and then le kgona go enwa le babedi goba mma o kgone nwa Z2 papa a nwe le rumo la banna ka lebaka la gore ge motho e le motho e leng gore o hloka lesea go tloga go le bohloko kudu jwale professor moremi o bone go tloga go swanetše gore a kgopele bakgala ba mofetaelo e re bitša gore ke Z2 e leng gore mohlomongwe go enwele and then o ka bona le go ba le phetogo mo go wena ka lebaka la gore bomme ba bantšhi o kry mo difahlegong ba ne dišo tše e leng gore o ka ra di gabotsana bjale taelo e ke bolelago ka yona ya Z2 o kgona gore ge o enwele and then o kry le gore fahlego sa gago se a phatsima gabotsana bjale ka motho wa phetšego gabotse ka lebaka la gore bontšhi bomme ke batho ba e leng gore malwetši-lwetšinyana a e leng gore ga loka a no ba tsena ka pele bjale taelo e bitšwang gore ke Z2 and then go enwele o tlo bona bophelo bo bokaone mo mmeleng wa gago le tlo bona le mmele gago e ba gabotse ka lebaka la gore o kry le gore o mme mmele gago gabotse ke mmele e leng gore o tletše madi a e leng gore ga loka taelo ya Z2 e kgona go thuša gore ka lebaka la gore madi a sa lokago goba madi a magolo a re bolelago ka one o kry motho a hlaba ke madi lebaka ke gore madi a ga a kgone go sepela gabotse bjale taelo ya Z2 e kgona go ala madi gore a sepela gabotse mo e leng gore and then dilo di sepela gabotse taelo nngwe gape ke le rumo la banna le e leng gore bontate ba bantšhi ba na le probleme ya dipsio goba ba na le probleme ya gore ge ba ya go fahla magotlo o kry le gore go tswa monkgo e leng gore ga wa loka bjale taelo ye ya lerumo la banna and then ge ba enwele dilo di kgona go sepela gabotse and then kudu le ka mola ntate ka kapa fela re digwareng bjale le gona ka mola digwareng o kry le gore go ba gabotse ka lebaka la gore go tlo go le bohloko gore o kry le tate gore ke tsena ka gae ba no go lebelela gore ke a bolela go no tsupula melomo bjale taelo ya lerumo la banna and then o tlo bona ge o enwele o tsene ka gae fore go tsoga
o tla bona bile ba go biela metsi o bona gore no dilo di sepela ga botse jwale taelo e and then go enwile o eno o ka re metsi taelo e ya go thusha and then ebile thusha gape bontate ba ileng gore ba ne madi a leng gore ga a sepele ga botse go ba ne ntwe e re tseba ga botse go gore bontate ke batho ba bereka mebereko ye boima jwale mebereko e boima e hloka gore o kry le gore o nwa taelo e and then go enwile o tlo no bona madi a go a sepela ga botse ka lebaka la gore bontate mebereko re berekago o kry le gore kwa mafelelong o kry le gore motho e leng gore o kare o hlaba ke madi jwale taelo e o thusha gore o se ko a hlaba ke madi ya lerumo la banna ke swere taelo gape mo and then ke pinki wa phidisha ke ya mahlatsi ke fele ke botsa batho ba ntši kere ba ne mahlatsi empa mahlatsi a bona a tswaletse ke batho ba bošego ka lebaka la gore batho ba kgone go bona dilo tše e leng gore mahlatsi a e leng gore a gona mo go wena o kry o makala o le ntate goba o le mme ka mo gae mahlatsi a gago gore ke tswa ka difate ba go botsa gore o ne mahlatsi mara mahlatsi a gona a sa fihle taelo ya pinki go hlapile ka yona and then mahlatsi a gona a kgone go fihla wa bona dilo tša gago di sepela ga botse gape ke fele ke botsa batho ba ntši kore go bohloko go bereka mmereko kore o bereka ma 15 years 20 years goba 10 years and then ba ne promota batho mo go wena goba ba hlatlosha mara wena o sa kgone go hlatloga lebaka ke gore batho ba bošego ba kgona go emiša dilo tša gago o be motho e leng gore wa rata go hlatloga mo philong mara ka lebaka la gore ba go etile ka pele o kry dilo di sa sepele ga botse taelo e and then go hlapile ka yona and then o tlo bona dilo tša gago di ba ga botse ka lebaka la gore bontši o kry le gore lehlwele ke batho la diputša gore ga le batho ba re hlwetseng ke lebaka la gore mahlatsa lena gona mara mahlatsa lena a feletša le hlolela gore batho ba le hloae bjale taelo ya pinki wa phediša o kgona go ikry-a ba bangwe ke batho ba e leng gore ba hloka mebereko ke batho ba kgale ba maketa o makala ke gale o sepela le batho le ya go maketa mara wena o makatša ke gore ganeng wena ba santši mara ba tšea ba bang ganeng wane ešo a wa lahlega le kgone gore tlile go botša ka taelo ya pinki wa phediša ye leng gore go hlapile ka yona o tla bona mohlho mongwe ebile ke kgatlhile ke mme o mongwe wa ka mo polokwane phone le hone frogo o irekile maabane o hlapile ka yona maabane ga a fihla gae le hone mpotšare ba mo founetse mo a ileng a lahlela CV gona ebile beke tlang ka mmantaga o na le interview jwale ya tloga empontšha gabotse gore taelo e ya pinki wa phediša ke taelo e leng gore and then e ne nnete and then mmereko wana ke go buša mahlatsi a motho ke swere gape taelo mo e bitswang gore ke tlola fole e data ka bofela ntshega mehlare ga le ba le ke tlola fole taelo ke lebaka la gore re le batho re le maAfrika go ba re le batho ba mmala o e leng gore ko wa rena ka mokgwa go ba le bothata ba gore o kry le gore ge re ya mo medirong goba mo ditseleng ge re sepela o kry re dumediša batho ene go tloga go sa kgonege gore motho ga go dumediša ka letsogo o phuthe letsogo goba o fa ke letsogo ka potleng jwale taelo e thuša gore meleko ka lebaka la gore batho ba santse ba lemo gore go ne meleko e leng gore e ka ba tsena ka mokgwa go dumediša re bolela ka meleko ya ditokološi goba ditšhelete tše e leng gore di a tšeiwa o kry le gore makala ke gore motho go berekile ka tšhelete and then tšhelete mo go wena a e sa dula jwale taelo e re kobolago ka yona and then ya tlola fole and then o tlola ka yona and then o tlo bona go dumediša batho meleko e leng gore e nyaka go tsena mo go wena ka mokgwa go dumediša and then e kgona go tloga mo go wena and then ya ba kgole le wena ke swere gape mo taelo e bitša gore ke dibatana tše ke fele ke botsa batho ba bantši kere ka malapeng a bona goba ka malapeng a bona goba le dilo tše di llago ko mo godimo basenke ba bangwe ka mo malapeng a bona goba a bona and then goba le diphofolo tše di sepelago taelo ya dibatana ke fele ke botsa batho ke re taelo e mmereko ona goba maikemišo a go iria ke lebaka la gore goba le dibata goba dikatso goba dimpia tše di sepelago ka mogae wa kry le gore dilo tše di a romiwa gore di tle di tšee mahlatse ka mogae go tshumile taelo e o tlo bona dilo di sepela ka mogae and then di ba kgole le wena le memoya ka moka e sa lokago e tloga go wena ka lebaka la gore batho ba santse ba lemogo gore go ne memoya ba ka go faka goba go tsentšhwa yona mo maphelong a bona o kry le gore memoya e and then e kgosa gore maphelo a bona a se ka sepela ga botse ba bangwe ke batho ba e leng gore ge ba robetse ka mogae ba lebala ditoro goba ba leba toro tše di sa lokago goba ba tshwenya ke digateledi taelo ego before o bala wa itshuma go itshumile o tlo bona digateledi mo go wena di ba kgole ka lebaka la gore mmereko wa taelo ke bolao ka yona ke gore boroko ba go be botse and then lo tše di llago mo masenkeng and then di be kgole le wena ba bangwe ba re ga ba di berekišitše o re ga tsoga forogo no kry-a mpia e swaregile ke lebaka la goba mpia goba phofolo e nngwe ka lebaka la gore diphofolo tša kry-a e santse re se tsebe ke gore ba di berekiša and then ba kgona go di berekiša and then ba bangwe ebile ntate mongwe ba sampotša wa mo seabusa ba mpotša reno ke ile ka re go tshuma taelo ela and then forogo ka kry-a phofolo e nngwe le ge nka se bolele mo sealemoyeng e swaregile re na le taelo gape mo ke tokološi muthi batho ba bantši ba tshwenya ke tokolosi e leng gore ba bangwe ba bona bošoge ba robetše e itepepa ka bona ba bangwe ba tshwenya ke tokološi e leng gore e ba hloiša ka batho
ba bangwe ke batho ba leng gore meloko le metswalle palla go ba rata ge ba tswella ba re shuwe o etla and then batho ga ba tshepagale le baka gore go ba le moya o berekishwa mo bophelong ba motho bo leng gore moya oki o hlola gore o krele gore motho ga rate ke batho o mongwe wa bereka mo a bereka gona batho ba mohloya ka moka te putšhere gane molato keng ke le baka la seriti sa thogolosi e ba e fakile go mo yena se leng gore se mohlolela gore batho ba ka moka ba mmona ba no mmona o ka re ga ga botse o krele gore motho o tseba mmereko wena go tlogole bohloko gore ngwane e shumo gae go ba papa go ba mama o krele gore o tseba mmereko go ba o tseba go bereka ba bangwe ke batho ba di business o krele gore o na le kgwebo ye leng gore o busy ka yona wa irana mara kgwebo ye batho ba ba palla go tla go wena mara o tlogole ke tša nnete le baka go re thokolosi go no te phetoša moya o le gore wa loka mo go wena ba bangwe ebile matšatšia ke no kwa complain tše ntšhi tša taba thokolosi ba bolela gore ba bangwe ba tsoga ba ngapegile forogo motho ga a tsoga o ngapile a tsore o ngapile keng ke thokolosi e leng gore e etela batho mašogo ba robetšiwale taelo ya tokolosi o re o hlapa ka yona go hlapile ka yona o tlo bona tokolosi e ba kgole le wena and then bophelo ba gago bo sepela ga botse ka lebaka gore mmereko wa tokolosi se re swantse go se tseba ke gore tokolosi mmereko ona ke go tla go tšea mahlatse mo bophelong ba motho ene motho motlho mongwe ga a sa tsebe a ka bona o ka re tokolosi ga e gona wa kry-a le gore o swara tšhelete and then tšhelete ya go eno fela nete o swara ke no swantšha o no swara 1000 go ka no tšhanta tranta fela tšhelete la ka moka e sepetše ke tokolosi e leng gore e gona e tlile o tšea tšhelete moo bjale o hloka taelo e ke bolelago ka yona and then o re mola o e kry-ile and then o hlapekana o tlo bona tšhelete ya go dulela bjale gape mo ke swere taelo ya lephakama ke fele ke botsa go thaba bantšhi ke re go bohloko gore o kry batho ba ro ba porofeta go ba dingaka ba re wena o ne moya go ba one badimo mara badimo ba gona ba sa ba bone go ba o sa ba tsebe ke mola batho ba thaswa go batho ba wrong motho a thaswa go gantšhi mo phelong ba ga te putšeregane go diega lephakama le wa lorela go loretše and then o tlo bona dilo tša gago di loka di sepela gabotse and then o bona gore no lo tša ka di sepela gabotse mo medimo a ka e kgone o dula gabotse e go hlalosetše gabotse gore wena o swantse o e kae goba o swantse o thasodiwang ka gore go bohloko gore o krele gore wa bina motho wa go biniša and then wena ganeng medimo a gago a nyako o bina jale taelo ya lephakama e kgona go bula dilo tša badimo goba ditoro tša badimo di tle di kgone go tla ke bolela gape mo taelo ya meleko ke fele ke botša batho ba bantšhi kereng go ba le meleko e mengwe e leng gore kopa le yona mo bophelong ba gago meleko ya go lwa le batho meleko e leng gore ba go bereka yona gore o nwa bjala kudu o kry-le gore o nwa bjala go feta tekanyo goba o nwa thabalang motlano meleko e leng gore mmereko ona ke gore wena o swantse o phele wa accusiwa mehle le mehle gore o rile dilo le go sa diria taelo e ya meleko and then o hlapa kana go hlapile kana o tlo no bona meleko e ba kgole le wena ka lebaka la gore meleko e phela le batho jale taelo ke bolela ka yona ya meleko and then o hlapa kana go hlapile kana o tla bona meleko e ba kgole le wena o te putša gore gane bana ga le sela banna go mongwe o kgone o berekiwa ka meleko ya go lwa le batho jale go hlapile ka yona ka memoya e sa lokago ya go lwa le batho e re ge e fitlha mo go wena e kry-a le gore o hlapile ka taelo e bophelo ba go ba gabotse ke swere taelo mo ya lapa le bose taelo ya lapa le bose ke lebaka ba bantšhi kudu batswadi ka lebaka la gore go bohloko o kry-a le motswadi bana ba gago ba sa kwane goba wena o sa kwane le batswadi ba gago taelo e mmereko ona ke go kwantšha batho ba family e ke bolela ka family ke bolela ka mama le papa o kry mama le papa ba elwa batho putšarogane molato keng taelo ya lapa le bose and then re no etšhela ka magare ga metsi batho ba nwa metsi and then memoya e sa lokago mo go bona and then e leng gore nyaka go ba loiša e ba kgole le bona gape o kry-le gore ke family ga e kwane family ga e kwane ke ntšhi mara ba makala gore batho ba ba go makatše gore batho ba ba ka re ba lebane ka mokgwa o ba sekwane bjale taelo ya lapa le bose le kgona go enwa le family lo tšelela di a loka and then la ba batho ba le gore le a kwana and then wa bona dilo di sepela gabotse kudu professor Mreimi gabotse o rata kudu ge e bereka malapeng ka lebaka la gore go bohloko gore o kry-e o belega ngwana mara ngwana a fetogile sera goba ngwana a fetogile tsotsi e leng gore ya go makatša e feletša ya go emela ka maoto taelo ngwana o tšhela ka mmetseng ngwana o ga nwele and then o bona dilo di sepela gabotse and then dilo di kgone go sepela gabotse gape ge batho ba ne di-custom mara custom tša bona di sa kwane o kgona gore mo batho ba no go metse gona o no etšhela ba nwe o tlo bona di-custom tša gago ba di kwana goba ge o le motho o swana le ka kapa ka mokgwa o mohlomong o ne babereki ba gago ba sa kwane o kgona go berekiša lapa le bosele babereki ba kwane ka gore go bohloko gore batho o kry ba bereka ka moka mara ba sa kwane ba dula ba elwa mehle le mehle mara ba sa loleta ba mmereko ba lolela tša bona lebaka ke gore a kry bjale kgwebo ya lekiwa goba ya lekega jale taelo ya lapa le bose le kgona gore ge batho ba ba nwele and then ba kgone go ria gape ntate ka gapa
go le taelo msa ye leng gore gona ye e bitswang gore ke letswai la motheo letswai la motheo ke letswai la mahlatse le kry-ega ke le msa ebile o ne mahlatse ka gore ke gona ke le bolela le kgono Professor Moremi o hlakantšhe ditaelo tša mahlatse mo mothong le meleko gore go na le batho ba ile gore ba na le problem ya meleko e ba šitše go morago mara ba teputša gore kgane go diega jwang ke le gore motho go re mo fa taelo ya go tshwana le pinki and then e sa loke taelo e kry-ega gona kua ga Moremi ke letswai la motheo and then letswai le la motheo and then o kgona gore o hlape ka lona and then gape ba le ba tshwenyago ke o kry motho a ne moleko wa go nkga o kry le gore go ba le monkgo le gore a go ga botse mo maotong letswai le ke bolela go kana le kgone go bolaya monkgo diakwala mopapa ke tloge ke rata tša mahlatse o tsebe gore mahlatse a fapane mongaka go ne ka nako ngwe motho a ka no reka sona setlhare seo sa mahlatse a re mola ena a lebeletse mahlatse ya dipere kwa ditšhelete monna ge e le monna a makala jale basadi ba tsenaso kore bommarena ba tsena ba rena le kae ate le akganya malefu konte ke le cool drinki wena jale batho ba lemoge gore go ne le mahlatse a mangwe ga se a re a emetšego ke nnete ene ge o ka re mola o nyaka mahlatse ya tšhelete ka pa mmereko jwale wa no makala jwale bo mmonikana na pile jwale ba go gobokanetse ebile ba go dietse sekele monna o ka re wa bina o nape o kgopele modimo gore modimo a se ya ke beng ke a emetše tate ya ke meleko ka baka gore batho ba ba tlo uja tšhelete a ka ba bona ke senayo re na le taelo e nngwe gape before ke lebala taelo e leng gore e mixitšwe gabotse e thuša bomme go hlatswa popelo bomme ba ne bothata ba gore o kry mme a ne popelo e leng gore e tletše dilwana e palela ke go swara ngwana goba o kry motho a palela ke go kgera ngwana jale taelo e gona e tsamaya le sekotlelwana sa gona bomme ba tlo nkwešiša mo gae mo le ge nka se hlalose kudu taelo and then wa e bidiša go fetšo e bidiša and then kore o e bea mo gare ga maoto so o apara toulo and then stimu sela se ya mo popelong se ya go hlatswa then ge se hlatswa popelo gore ka lebaka la gore a kry a go tlogo go se bose goba go tlogo go se botse gore o kry le gore popelo e swara ngwana mare e feletša le gore ya motlogela lebaka ke gore go ba le dilwanalwana tše e leng gore a di nyakege ka mogare and taelo e ntabe ke nyaka go e lemoša e mixitšwe ka ditaelo tše e leng gore di lwa le meleko eo e pališa go batho gore ba ka kry-a motho a ka kry-a ngwana ka moteng jale taelo e gona kua ga Professor Moremi ke msa ebile mo specialing tate ka kapa e mo specialing o e kry-a fela ka 250 go for gomjale and then le yone le letswaile la motheo o kgona le kry-a ka 250 kua ga Moremi ka lebaka le saletše msa ebile re lebega batho ge ba kgonne mohlomongwe batho kua gae re fele re ba hlalosetša kua gae ge ntse re le kua officing batho ba reka ka bontšhi bile kwele bontšhi ba bona ba mpotša gore no le bereka ga botse bjale re a leboga a re leboge gore batho ba reka re leboga gore batho ba kry thušo awa le go reka re a leboga ke mongaka ke nyaka go lemoša batho se sengwe ge go swana le nna ge ke rekiša December December tše ga ka swanela go no kry-a ke no fana ka tšona ka mare gore ke a shota ko go fe o shota e seng gore ke no go fa mahala ka baka la gore December tša se tšaka ke tša badimo ba gešo gore le nna ke kgone go tepediša jale ge ke no fa batho mahala ke kgopiša lenyelo ile le mphileng December tše gore ke kgone go tepediša mongaka jale batho ba ba swanetše ba tsebe gore o mongwe a se ka re ba kana be ba no re moruo ke 200 ga ye go epa o fufudishana re bone re na o tlo fola na so nte ke nyaka go lemoša batho ebile ke sa tswa ka lebala ke gore taelo tše ke boletšego ka tšona goba tše dintša ditaelo tše e leng gore di a kry-agala kua ga Moremi batho ba tsebe gore di kry-ega fela kua ga Moremi ba seke ba kwa batho ba no re gape re rekiša lapa le bose a kry batho ba gona boka kapa ba gona ebile nkabe ka bea senepe sa Moremi gona mo ke nnete bjale taelo tše di kry-ega gona kua ga Professor Moremi fela then re kgone go di tliša mo le gona and then di a kgona go fihla ka mokgwa Korea mo e leng gore re kgona gore di fihle ka gae o di kry-e ka nako and then bjale di a thuša batho ba gešo kry-ang thušo nako e sa dumela bo sesi ka mo gae le bo abuti kry-ang thušo nako e sa dumela ke mo e leng gore tlo kgona go kry-a bophelo bo bokaone thobela
ebile monga ka pele o ka toga gona fawe ke le ke go bontšha motheletše gore go ne le ditaelo tše dingwe ge re di phetha re swantse re di phethe le batho ba re dula go le bona ke nnete ge o le mme o phetha ditaelo o ne o nnoši moleko o tlo o šwatlha ka ntate ke nnete ge o le ntate o phetha ditaelo o nnoši moleko o tlo o šwatlha ka mme Ke nnete. jwale batho a ba phetha ditaelo le ba babedi gore tšhireletšo e be go bona ka moka ga bona kudu tabeng ya tšhireletšo re bolela tabeng ya tšhireletšo tabeng ya go hloka leseya re bolela ka tabeng ya bophelo bo bokaone ge ditaelo re di phetha re le babedi go raya gore se sengwe se sengwe se se yang go tswelela se se botse se tswelela godimo ga rena re le babedi thobela ba go order di-product ba founela mang kae ba ka founela 060 959 0303 060 959 0303 goba 072 133 6761 072 133 6761 ge o sene mokgwa time o ka no ngwala gona mowe and then mo WhatsApp and then wa re ke gopola di-product tse di itseng wa di bolela and then re tlo kgona go reply gape ge e le gore mohlomongwe ba le ba di-Facebook le ka no tsena mo inbox and then lano re gopola talo tse sola la bja di-number phone le gore le tswa kae and then le tlo kgona go di kry-a ka nako thobela re a leboga mopapa thobela bošego le mosegare kae re mogwera wa gago wa potego